Akari na kinyagendi bara bethairwo bagitumira barabara ya Chiakariga Mwanka Marimanti ni bethiritwe bagiteta kumania na barabara iji kuthuka nontu kinya mutino jwa barabara ni juithiritwe jugikarika barabara-ini iji ntuku ya narua. Aria nandi bethiritwe bakiuga barabara iji ithirwe ikigitwa na mpui nontu ni jukitie miaka 9 mbere yayo kwithirwe ikirika. Kuthimba Chiakariga genderete muro wa marigoni keje na gituma barabara era hamwe na kuigwa jikiritwe ramiko mianga 9 na itarikitwe ukegwe tigitwo na maraka hemthi drift ya gituma iratwika kumania na mbura inene iraurite arakuringa muro uyu ndi utwikiri Kenya mara kitheri kwa KBP probox nere ara boyenda ndona kuringa bwa kari box yero yeni kare ndona ndathungiria kwa box kwa kula makuringa re probox yakwa nenie ndona yakwa ne kora ruje ene ni go inkurigwa barabara eno na ti barabara akionka guku tharaka tutesekete mono mantuma barabara ruje thirikari kaita tuteanirie kura turinga bwega nkuria gitonga murugara kana minister barabara ura agwatirite mantuma barabara thirikari ni ati tucuburikire aturuthenwa aga ugunka gukungi ukire mangi kinyara mieno imarinya matheri kuma Marimanti kuthi Chiakariga mieno imarinya matheri tinjira mbega timuro wa gituma gaki kinyamiro jingi barabarani ino ikinyamara kitheri kagitaga kakambura baruthire yaba ucamukia na thirikari iri ku bobongo baekurukira gaugu lakini batiomba kugita barabara mbega tuma nkubu twakua miraga so kuombekana ibaye baruthe barabara nuntu no njira ya kuthikira kwa gito kietene akwa gito kutwekete aga kwina umosivumia bithatu gito kana bakathinga bakahota njira bakathi arende barutite mbitwa kiria tongoria gutigiri bakuthungira Antonio Bo na nkuruki kuthondeka drift amwe na kuthagathaga kurikiria gwikira rami kwa barabara ino rugara athiuruka njira miomponi no ndiro kwina rami akajira na abo kwa mukothima akathungira muchie acokete agacoka enu bana gataja batiageraga igutwika atongoria bongo bakurukiraga rami ino yongwa yitumika ya siasa irutha wakagita siasa rikia bagakamata into byao bonda bakathi lakini ana wananchi ba Karani baerie no baba kuthi Nairobi ibo batiga wa thinani siasa kuruka inyara minu wake kurukaga itiruthagwa irugamagira wagu gataya seneta eno kagira twina Susan Ngwe Mwindu no bwathi no yathi yanio kwa gwito kuoromba batucurike baba no baturuthire at least ana wagu baturuthire no tukerukage nuntu twina thina ikari na gonu kuona kwa kari munene kwina yo twagituma kwina kamwambia kwina marigoni iu na thina muno bwega iri thatu ndi request kiri MP wetu itonga murugara wewe kuomba kuombekana with immediate effect anto batiko di Nairobi nkiripotera Uru TV kumantere Tharaka Mbito wa Paul Ogwakabithe.